رزداران دم باش خوشحالین ده بویرک دیده اموهیم هفشا بوین همی دارین به هفته جیم بشین تشکیج زانیاری نوازیده بکین یان تشکیب گهینی نوار رزداران بویرا به هفته تایبته به پیشات داویه ین سیاسی لعراقی ددم که داتنه لسر کشتن کسک نوری مالکی کفین طلب طوله یانجی خوین بخوینه دکتن جبرگو بکش کرده و کسی هاتی کشتن عربه ده همان دمده پرزگری کندن ین مسئله پسند کردن بودجه العراقی بردوامن شالیه دیوژی بریاره یکی مها 4 پروپاگندن هل بجارتن پارلمان عراقی لسرانسری عراقی به هریم کردستان وجی دست ببکن گلو پاشروج عراقی یا سیاسی بروکی وچتن و حکومت دهاتی دی چاوائد بکینان لاین سیاسیین عراقی کو وگا وی حفرکی و ململانی دجوار دابن دی چاواشین صبا پشتی هل بجارتن هل سر مسئله بکینان و حکومت بکین یان دی چاوا گهن اتفاقی که بو چرا سرکنا پرزگری کن بردوامین عراقی شروج دولت عراقی هاتی درست کردن حتی وگا وی ده 100 سال رابوری ده پرزگری که بردوام بینه تایبتی جید نوبرا کرد و عربا دا بوش رو وکیل نوی بابتی جی رزار پارزر آزاد عبدالحمید دوسکی جی سلیمانیه گلمه دایه که آزاد دم باش دمت باشتر که کریم زور سپاس که آزاد مدوید از شوی پسیاره دست بکم دیتن آتا وکی یاسانا ساکل سر لدوانا برئیس مالکی سرک وزیر عراقی دما پشتی کشتنا روزنامه‌نویس محمد بدوی که بویرکی نخواسی یا بیجین بویرکی وکی بیجن ریدانکی و دیداهاتی کشتن گوتی دم به دم واتت تولا فکرنا خوین بخوینه یا بیجین بکوجی بتا کشتن برانبری وی روزنامه‌وانی شروعات شلای یاسایی و وکی یاسانا سکتو و چهاد بین بله دست خوش که کریم بله که کریم دیاره که نوری مالکی دروشمک لیستاوی دروشمک بلینکریه به ناو دولت قانونه گلک جارانی خود بریا چند جی هل و شاشا رنگی دا من بحث کر که پرزگری کندن لسر لبارا جبجر نکرنا دستور تاتبو روژه و من بحث کر که اف کیان سیاسی که نوری مالکی به ناو دولت قانونه بلینکریه نجدیر نجنیزی گلک دیره جوه دروشمه چونکی ناوروکا دولت قانونه اوه که پیچک جی شار زابط لوار دستوری و قانونی دا دزاند که پیدویه چوا بیت پارزر مافن جواکی و سیاسی و یت آبوریه ین حوالاتین خو از بینم که نوری مالکی بریا چند روژه کن که اف داخوانی هر دجوار دا لبارا ویب چنده که طولا کردن به طولوه یا خود بخینه اگر ام بری خوب دینه ماده 7 دستور عراقی دی بیجتن ناچه بت هر کیانه که سیاسی ادجا هر کیانه که سیاسی بتن می وقتی که دستور هات دانن 2005 گوتی همی کیانات سیاسی چه دستور دا چه کیانات سیاسی استثنانی نج دستور قانون بشید که بداخیانیا یا خود به هنتشتندین تحریضا چا بجی عنصریتی خود چکرنا آلوزیا دنف برا پیکاتین عراقی براستی جی کسا که وکیوی که همی گاوا پیگری بسر هندید کرد که صیفاوی سروک وزیره ناچه بید برکا شاشین را گهاندنه با اشکراجی از بینم باشتره چونکی باطن خو او نیتا اشین بیجم دیر جه دستوره که دیر جه راست جریمه روی دایا توانک روی دایا اجیل گل هنده دامه که توان پیدویه توان بار بیتا را دست کرن بود جهت قضایی بس ناچه بتون که تو سروک وزیری سروک هیئت که تنفیزی به مایته کرنه لجهه که سلطه قضایی بکن مال دستور عراق دا بحثه هندی که پرنسیبا جهت دو جدایی کرنا دا صلاتان از بینم که بله ده صلاة یاسادانان و جی تداخل دکتن بس قضا امد بینین قضا گریدایا به حریتا یا خود حیاتا یعنی بگاوه چند نخوشه کسک مثلا چه نکر بتن بیت دادگهی کردن به 10 سالان لازمه او دادگه حسا رول خوب ببینتن والماده 19 جی دستور عراقی فقره که دایهاتی ماده 19 بجتن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وحتى بجتن جي مرحلة تحقيقية وقت القل تانباري تتكرن بيدفيا تعاملك انساني بد چونكي كا كريم عفو غرض عقوبتيات بشتى اصلاح متهم وليس الانتقام عقوبات فلسفوية اوانية اول دوانا مالكي شلاين سياسي و بمبيكرنا ياسا و دستور عراقية يعني دستور عراقي و ياسا اندين
عراقنا؟ كريم بله بالتأكيد و نهم برينا من عماجة بهندي ودا مادة 19 و مادة 7 دستور عراقي كود بيجت ناتش بتش كيانك سياسي تحريض راستا كسك رابويا أفا تحريزة كاكازاش لأني ياسوي و تحريزة أفا بله تأكيد و تحريزة بوچي بودرسكرنا دو بركية بله بو چکرنا دو برکیه و اگر محکمه اگر سلطه قضایی پراستی بن هیمنه سلطه تنفیذی نبا یاخد دوزگر گشتی بتایبت دواکار گشتی ادعای عام لازم با هاد با سرخطی چونکی راستا کسک کشتی اوه محکمه هی و هاتا گرتن بس تو تی سروک وزیری تو تی واد داخویانیت یت پر آگرین وکی اوه تو چوا بجی آگره کی باوی ناف بانزینه که خودی نکد اف کارفدانت هر مازن و بعد سیاسی لیچب کرد از بینیم پروپاگندین هل بجاردنان نیزیک بویا چه نمایه نکتن چونکه اگرم بره خود دینه دستور عراقی از بینیم صدا هشته دستور عراقی بن پیکری اگر ویگاوی هم بحث کشتنو برینت کن چه بسیار او بتن ویگاوی گلو یعنی هندک بند دستور عراقی هاتنه جی بجی کرن حتی ویگاوی شو 141 بنده والله كاكريم مقود برياناجي صدا هشتي اف لستاكو بناء دولة قانونا اس نظام يعني عامله دولي الكيفية يعني امريكا مديت الدوزاروسية هات عراقي كو راس برده حتى قرار الدولي وصيات دولي جهابو الامم المتحدة كو العراق بيختصر شنغستين ديمقراطية بس براستي يعني تو دزجهن راقهندني فابكا بريا دورو جامديد والشاهد حال جيت يعني الناحية الرخي تشبجنا دوز و ديالا يعني السوبا الرابي بدازرك كردنا خلكين سيفيل باش الدستور يقول يتا السوبا باريزيري باراسنا خلكيا ورس حكا همي آليات ياخد ترمبيلت بله چه بت بسیار ویگا بسیار بیشی بتکرن مثلا ناحیه بهروز پیر چل کسی تاتین کشتنش لای هزین چکدار هکول گور هندک دزگاه راگادن گوتن ملیشیات آیا ملیشیات چنه چه بتن اسوق نزانم بس المهم چل کس هاتن کشتنش لای ملیشیات آوا دیاره وکیوان تایبتیج هندک جدرن عراقی کو بحثت کرد چه بتن او ملیشیات بن یکون آزاد باشه چل کس الویری هاتن کشتن من ندید مالکی لدوانه که بدتن بشن بکوجی وا چل کسا بتیوی بین دادگاه کرد بس الالیه دی یک کس هات کشتن چونکی بکوش کرد بی دیتنات مالکی او لدوان دایا بله كاكريم جانا بسيارة بس وقتي ام بحثي مؤسسة عسكري بكين يعني اول شارزابط لواري سربازي دا والقانون دولي جدا بجت النوتش بد وقت حالة حربي دا اماكن السيفيل يتمدني بين ارمانجة عسكري يعني غلطك دو غلط باشا شو يعني ولا سحكا انبار سحكا بارزجه هندنجي او الفلوجة تو سربازي اخو تا مؤسسة سربازي وما شاء الله جي سحكا اف بوجا زخم تخصيص كري بو سوباي باشا يعني اف سوباي رابط بغلط بشاشيب كشتنا خلق المدني باشا اف برنوفته يعني اف سلاح حدثته برنويا يبري كان صالك ياخد او سلاح حرب بشكفتيه كوتشي بقالك انساني جيب ارمانجي خود تبدا بس دياره قصدت ده بله کاغذات کواته همچین بجین مثلا بلندکرنا درشم یاسا یا گریدانا پاشگیری یاسا بلیست کی هل بجارتنا و یعنی تنه حوالا که بو خاپاندنا خلکی و اگر حوالا که آیا حوالا تنش لای مالکی و یعنی لای دی وجهه یعنی وکی دیار لاین سیاسی العراق یعنی جداهی کی وسط نابرا واندانینه بله كريم خو اف كوتليا سياسي مديد بشتي البجار دوية برلمان عراقي نتيجة هفدو قلتنا قالك آلين سياسي اف نافي دولة قانوني كو بيكانيا يعني براستي هفولاتي اجي وكي كسكي اساناسم قالك دروش مكي قالك جانا بلا كيانك سياسي بنافي دولة قانوني هابت اس فيرجي هر بيجم الهريمة كردستان جي خوشة كو هر آلية كي سياسي جي خوزين ناف برلمان جدا اف دروشمك ومثلا يان بروباغندين هالبجاردنان دا سروريه يا ساي بلنكه بس القانون يعني اگر تدفيت قانون او الروح قانوني دا وكي مونتسكيو بحث كري الكتاب خدا اوكو لازم تو ببيا باريزرن ما فين سياسي وما فين جواكي وما فين آبوري نعاوتن دروشم بتن يعني قال لك جاران ورس احكي بري رجيمه بري صدام حسين جي يا هرفي
وقت دستور هفته دانا گلک مبادئ مافی مروفانو بحث سیستم دموکراسی کرد پشتی اینکه مدید انفار روی دا کیمیاباران روی دا گلک تشتدیت روی دان يعني كاكريم اشم يعني في برسي زي ترك سرباخ من دولة منتر براستي اف دولة قانون كو اگر حاجزك قانوني يا دستوري كو جدري وي جلا ادي خلق لازمه بيت سر جاده وباغوتن اگر سنورك بناها تدانان از بجم الماده ايكيا دستور عراقي كو بحثا هنديت كات سيستم سياسي لعراق برلمانيها اف ماده ایکل پشتی و حل بجاردنان دا از بیجم اف ماده جی کو چا بجی شریان راگرتنا سیستم سیاسی العراق اف کتلا بناف دولت قانون درابط بسپاندنا سیستم کا دیکتاتوری و توتالیتاریا تاکراو اگر سنورک بنایت دانا کاکازاد ام برای هل بجاردنا چند مگود ایکی هیوا چارده پروپاگندین هل بجاردنا دست بکن بله بديتنا تا اگر البروباغندا هالبجارتنا بتن لدوانا برس مالكي كواتا لدوان آگرين ام برای هالبجارتنا چن تو چاواد بینی یعنی بشروفات بو روشا فتره هالبجارتنا و حتى كو هالبجارتن تنكرن دي چاوا بتن كاكريم تظن القانون ده وقت 200 قانون ياخذ دستور تعامل ياخذ از بينم اف بعد سياسي اف تشتت ده يكونها از بحث كم يعني وقت 200 قانون ده جزء دي ده بشكل دستوري بيركابين وقت بحث قانون مدني بكين بجد تعامل كردنا فروشتنا كرينا بتشتت منقول عقار تتكرن برا عزيز كتلك بناف دولة قانوني برلينكري چوا دشيت مزايدة بخينا هفلاتيان كد جبو ومانا خو انسان نمنقوله نا عقاره حتى بيت محل قريدانا عقودات السياسية تيو بو وماناوي مروف اگر دستور وی ولاتیشی نهات بتا پاراستن روحیت مروفی گلک جهند ماستر کوکیانه که سیاسی سرکبت لازم همي آلین سیاسین عراق جهند تبگن اگر ناف دستوری وی ولاتیشی دانات بتا بحث کرن الناف ميثاق امم متحده كل الماده ميثاق امم متحده بحث کرن بجتن حياه مروفي وقت الدسبيك تتا الدنيا تشتكي مقدسه نانچه بكيانات سياسي مزايده بالروح تاوانکی بکن که کریم ایکم جریمه الولات دارو دا قابل هابیل کشت برایت هفدو بون دنیا نخرابو جیان مستمر بو حیات مستمر بو تاوانکی روی دای نانچه بتو بی مزایده سر آلین سیاسی کن چه بسیار او بتن تاوانکی روی داو چو بس بوچی تعبیل سر هفرکی و سر دجاتی کرنه یا بوچی مثلا لاینکی عربی دی لدوانکی دتن دجی لاینکی کردی لدوانکی تند داكو دنگي عربا بدز ببينتن واد برانبر ويكي داجي چيت بتن لاين كردي جيها بتن لدوان تند بدتن برانبري عربا داكو دنگي كردا بدز ببينتن گلو تنا بيني اوب خو پنگاوكي خلتش آلي لاين سياسي و بو درست كرنا هفركي و دجايتيت نوبرا هر دو گلادا يان بيج نوبرا بكات العراق بگشتي دا يعني تنانت تركمان و لاين دي كريستياني وانجين چونكي اگر ملت سر دجايتي كرنا يكدو بيت پرورده كرن يعني اگر بريار بت سر دجايتي عربك از دنگی خوب دم کردکی یعنی عربک سر دجاتی کردن کردکی دنگی خوب دم لاینه که عربی که واته پاشارو جاوی ولاتی ده کی وچد ای تو نبینی ابر خوب پنگاوه که خلد دشوی سیاسی و بله که کریم او بسیاره گلک جانا و جه خدا تشتكي بشم غلط بغلط نويته چا کردن يعني براستی اگر آلين سياسي جي لبغدا اگر افشاشيه بكن هرم كردستان لازمه نتيجه فعل رد فعل نيتردان بين ديفاز بينم وبراستي جي هرم كردستان شيا قالك بجيرانه بزانانه سرداري دقل في برسيداب كات واگر از بينم جي هرم كردستان بتايبجي اگر هاتو ليستا بناف دولة قانون كو بلينكريا بفتن بخو بازارا كي بريكا خينا خلكيفا و بريكا وي بازاري فا دنگا بخو كم كات از بيجم هرم كردستان آلين در و جه هايدار بكات كو امريكا بتايبجي و نتوين گرتيجي كو اگر هاتو قضاء العراق دا سربخو نينا بلا پنا بنا بر محكمة جنائية دولي چونكي افتوانت كو تو حول داي چا بيجي پوشكي باوية ناف پوشكي هر مزنته هي هيشك بو آگري بتدا بردي ناف طائفاتا البيكاتين عراق دا
کو پدوی او آلیه بیت دیاری کرنو لسر اصل نفدولتی جی کو امریکا التزام هر مزن لسر هی هر لحات ناوی بناف عراق دا پدوی سنور کی بهنده بیت دانان امریکا دیشی چه که تکرم خواه پیک نکین یعنی ام مالا که دانه اگر مالا جیران تبخواه پیک نکن ما دو دشی چه کی تو نبینی یعنی امریکا نشد شکیب کتن ما بتعدایب که دوستی کدو چه آشد کا کریم یعنی برزتا برنامه برزتا ناوی بویره یعنی رودا بله. اگر تو قال مرك نكفتي واوشي قال مرك نكفت عرف بيجن لكل حادث حديث وانا بهر بله. بویره کی آخفتناکی هی نه بویره في برنامه لسر هندي ام بوجه بلكي صبح اگر كرد داخازه كونفدرالي كر عمل فيري برينين بحث كونفدراليت يبكي اگر هاتو وكيل بياننامه سرکاتی هرم هات اگر وبرایتی دویت وره وبرایتی ناف دستور داتی اگر وبرایتی جی و نبت بزور تشت نایت اگردان کا کریم یعنی حتی بله. نمرو وجی دسحكي معدنك اگر همان معدن نبت قالك جران آلين كيميائي جي و تو بخي ناف مختبري کار لیکردن رو نداد بله. انسان بس نمعدنش یعنی بلاش هنده تبقى بله تا بحث داخویانی سرکاتی هرما کورسانی که تو نبینی داخویانی سرکاتی هرما کورسانی جی یعنی تند بی اگر و براتی دوید و براتی اگر و براتی نوید یعنی مثلا آیش نکاهت بیرا سرکاتی هرما کورسانی ده طلبه خوینا 182,000 انفال کریا و 5,000 شهید حلبچه و شهید بجن انفال کرنا بارزانیان کتن بو چی برنه سرکاتی هرما ند کرد يعني أفج مزايدة سياسي نايت حساب كرن نابرا هرمي وبغدادا بو برينها أودي طلبة ناتات كرن يا حتى مالكي لدوانا كدت أو دشنيك لدوانا دن سر عندي كريم بجن البادئ أظلم نوري مالكي لستا بنا دولة قانوني دس بكر أجرنا الدوزاروسية نهر ما كردستاني وقت شونا كركوكي هزن بشمرجة والمثل نرابون بكشتنا خلكي بهافلاتين عربة وبقرب تف بكاتين دنفجي وتفعلين سياسيين عراقجي الشاهدين لسرهند الدن كو كرد شدروش مكي طائفي بلند نكر وفيقا فيجي أسكو لباجر السليماني رنشتي ما وبرزي تجي لباجر دوك رنشتيا ورم سحكينا قلك هافلاتي بمعزز ومكرم لنافوان باجران ودقرنو وتشي دروش مكي طائفي لسروانا ومديت الججنة نفروز دا تشوا بشكداري دقال كردان كرن يعني براستين نقولتي او دس بكرينا وقتي او تيتن هراشات كتن جي ومزايدات كت لازم آلية همبرجي بدنجي نارين بس ازقل هنجي دابو شد بتن ببورا بس شد بتبو خلقي او برسيارجي جرنج بتن يعني بوچي دايما لدواند آگرين بوچي برپرست هرم جي لدواند آگرين بدن برانبري لدواند آگرين مالكي يعني تنابيني وقت بجن چت بجن هیلا هاو باش دوزینا یا دیتنا هیلا کی هاو باش اشعالی هر دو لاود نابرا هر دو لاینا یعنی نوع ما هندایه یعنی هر دو لا مزایدت کرد نکو لاینا کنه مزایدت کرد بله کا کریم بس اگرم بره خوب دین وکیم برینها جی آماجه پیکری يعني چونا نوري مالكي بو جه رودان بويري كوتاوان تدا رودا وهر لجه خدا جه ياخذ اختصاص سلطة تنفيذية بسلطة قضائي هذا القانون الدستوري دا قالك اشكرا رون برشاف كرياجي بله وبشتي هنجي لسر سازيان راغاهاندنه بتايبت بريانا جي كاكيم نقطة كاتيجي ماجرينك اما جي بيدا اوه بروباغاندي هالبجادناني نيزيك بوي سنة لبارزجين دين عراقي او خراب مالكي بذاكر يماي بجابو راكشانا انتماء عرب الشيعة ياخد اشين بيشم او دروش من الطائفي لديجي كردان بلند كان اف عرب الشوفينينا نانچه بحثي ام شيعة ياخد سنة ام كان او تشافيوان بآفادانية كردستان نارابطن او تشافيوان بما كو خلق چد خازه ما في خلقي لارما كردستان تشيا تشافيوان بهنده و نارابط كو اف آفادانية و اف پیشکفتنی هی اوجی من برین اجی آماجه پیکری کا کریم برین بوجا رما کردستان کرنا پرزگریک صدا 11 بوجا لهرما کردستانه هر تجی صدا 8 هی اخو ولات خو افدان بک اگر تو پیگر جنبی به سیستم فدرالی کسب زور و نه تگریدان هرما کردستان و سرکرداتی سیاسی هرما کردستان و جی چه مسئولیت که هر رمضان نکفته سر راپرسیه
راپرسیک دیتا کرن کو اره گلو هرما کردستانه خلکن هرما کردستانه و چه دوید کنفدرالی دوله جی حق ما في چاره نویسا هاولاتیانه بنده که لمیثاق متحده هاتیا بحث کرن ما في چاره نویساس کس نشه تظلم بکرد وقت مؤسسات الدولي جي بله عفو كريم بس اف برسا جرينجا وقت مؤسسات الدولي جي مراقبه في رابرسيه كرن كو هرما كردستان خلق هرما كردستان و چدوين وي وقتي سوبايك نشت خو خلقكي ما في خلقكي بداتن چونكي از بينم اگر هرما كردستان ببينت اف برزگري که بردامن و برف عقارك خراب بچد بلا ضد قرن بوجدر دا صلاتي كو گله كو گل و چدوين اف برزگري که بله چد دوری وگا دو تشي گله گرين كابن یک شوان سال 2005 خلق کردستان دنگ خدا کو کردستانش عراق جدا ببتن بس سرکرداتی سیاسی کردی گرینگی و ندا چاوا سرکرداتی سیاسی کردی وگا دشیتن دیس باری بو خلکی چیکتن چاوا خلکی دی باری پتی یا دوجی ظروف دولی بون او تشي كل هرما كريم ريدايل اوكرانيا واستفتاحات كرن وخلكي يقول امريكا روسيا بن وشيست الصدى خلكي وي هرمي بتري شيست الصدى جي روسن بس فيغا في امريكا حصار دينا سر روسيا وتنانت روسياش اوديا جي 20 درخسيا يا ابوري 20 ولاتن مازن ابوري جهاني هاتي درخستن وكمالا كيش دي بو روسيا درس بينا روسيا يكش ولاتن هري مازن دنيايا يان بجين بلوكي كي دنيايا تتحساب كرن كواتا بشجيريا كردا دب چی گرم بد و کرد پشت خواب چی گرمت کن کو سوایدی بشن مثلا بون منام الجل عراقي نامين لو فرضنا ما برياردا ملتي برياردا الجل عراقي جن نامين اف سياسيت دي چاواشين سردريه ديال في بابتي داك بلكا كريم برزت او برساجر دا برزغري كانها كرا برسيجي لقرم لاوكرانيا هذا كرنو بله ما بس طمن يعني وقت نمونه كتو بلغر مقارنه بكي بله بله کا کریم وید گلک وی بابتی دولمنتر بکم کو او ناف نتوینی گرتی دا مؤسسات ناف نتوینی گرتی دا جوات آسایش نف دولتیه کو 15 دولتی دا اندامن 5 دولتی دا همیشه اینه کو امن بیجین اوی برازیتا آماشه پکری کو روسیا وکی دولته که مازنه اوی حق ویتوی تین اف سیستم سیاسی کو جوات آسایش نف دولتی ملزمه به پاراستنا آسایش و اولهیه نفدولتی لدیف قانون نفدولتی دا ازد بینم کو متحده نتوینی گرتی بتایبجی و پشتی چه بوناوی کنفرانسا سان فرانسیسکو 1944 و 45 کو وقت میثاقات یدانان اف دولت تهرمازن امید بینین لدیف مصالحه کفتین يعني راست اخفناتا اجی قلتما راست عامله دولي قالك زحمته بس از بيجم كا كريم بله اگر هاتو مشيا برجواندين خود دقال برجواندين دولة مازن تهلكش بكين از بينم بداغفة كو او دولته شنقسته سياسات كرنا وانجي لسر مصالحايا لديف قانون دولي جداكو ناتشي بتن بدفيا لسر مبدأ حسن يعني باشيا تيكاليان دقلها ولاطن هفسي بس مازنترين سيستمات دكتاتوري كو اشيم ناف بكم لناف جفات آسايشا ناف دولاتية 5 دولتن كو ما في فيتوي هاي هر بروجيت مديت لديجي بشار اسد لسوريا بروجه هاتا دانان كو بيتا دادگي كردنو العسكريان جي لبيتا روسيا فيتو كر يعني لسر چه اساسا كي كو اف فيتوه بمنت کا کریم از بیجم اگر به هرما کردستان جی اف دولت مازنه انا سرخت حتی اف ما في فيتو ناف جوات آسایش نف دولتی هبت کشتن برینا بکم لجهان دبردام بد بله کاغازات هکرم بسفرین وسر بجین دیسا مثلا عراقي وهل بشارتنا الوان چد بتن يعني گمانك درز بتل دف خلتيك وقف لاين تاني نشين بيك و بجين بشتي هل بجاردن اجي بو چنكي فيغا في دايما هولدن هفركيد نوبرا تنانات خلتي داج درسكن شبليكو هفركيد نوبرا لاين سياسي دي بجين سركردن سياسي داي سياسات مدار داي اف هفركيا او هولدن اف هفركيا شورب بتن بوناف چينو تويجين دين جواكيجي واتا جواك ليك ببدجمن كواتا چارا نويس عراقي تو چاوت بيني بشتي هل بجارتنا يا كريم وقت برزت ما جابنتي فاكر ام بحث الدولة تذكين
بچکترین رکن دولت جی چیه؟ جواکه، خیزانه، مالباته. ابخو ارکان دولتی اگر هم برای خوب دن ناحیه قانونی و بشتت سه رکنن: شعب، سلطه، اقلیم. لسر اصل نف دولتی جدا اعترافه. اگر هاتو تر رکنه که چیبونا دولتی جدست دا ام نشینی وقتی ام بیشین که اف دولته او دولته بد مقید بد دستوره که و که بخودانه. ما في هفولاتيان لازم هفولاتيان عراق بتايبجي وشياريه كباش هبن وقتی هر کسک هر آلیه که سیاسی کیانه که سیاسی پیک دینت یا خود بر بجاره که لازم فیری وی روشنبریه بن که او کسا اگر هاتو دا صلات ورگرد زیده گاوی کر لسر مافین خلکی کل دستور دا آماجه پیکری چوا بشیت هوشیاریه هندی هبت که سحب ثقات دا بکد. اگر بسیاره جی به مفهوم مخالف جی بیتا کرن که او جی مطرسی داره که اره گلو خلق بیتا سر جاده لباشور و ناوراسته آیا نابنه ام گلک جرام بینین بداغ و بناو تیک در یا خود تیروریسته تا کرن بوچه من بریان آجی آماجه پیدا کر لازم عامل دولی لعراق دا تدخل بکد که کریم چکه امید بینین اگر رژیم بعث حروفی جی چندین تاوان کرن حتی آخر روزی ما از بشم زندانی لبغدا پر ببون اگر عامل دولی نبا از بشم بلکی رژیم بعث حرفی البربهار عربی دکت به حرفی یعنی حتی 2011 دکیشا که اگر خلق شیعه با چاف لیک مثلا چاف کتا ولاتن در دوره ازد بینم عراق وصا یعنی سر دابونری تکی چوی بریان هاجی من هر برنامه که برزی تجی آماجه فکری راست دولت اهلیت وی تواوا کا کریم سلطه هی شعب هی اقلیم هی بس اهلیت اداء تصرف کردنه بو شخص که معنوی وکی دولتی وکی منظمات القانونی وکی شرکات که تصرفات توی شاشن به ویب کبتا بن وصایه دا دولت وصایه ویش کیفتت بن وصایه دولیه وقت تو برده یعنی بود در بازوین عراق جوی باردوخی فکر یعنی پتویا وصایه کی دولی هبت تا بحث دستوری کرد که زاد بس از وقت که ولات هنه الدنیا دانی مثلا دستوری کی نویسینی نه بون بریتانیا کو احتمال ایکش نمونه جاولی کرنه بتن بو مثلا دموکراتیت یا بو مثلا مافمروی یا بو مثلا آزادی الولاتی دا بس دستور کی نویسی و کی دستور عراق او بند هنده و بند هنده و فلان و بند زماده 140 و چیه اف چه تنیش نینن یعنی شک نینه بریتانیا دا بس کچی سیستم کی ریکوپیک و رینشتی و دموکراتی و کاونترین ولاتا جی تنانت انجمن دهاتی هل بجارتن کو سال 1600 صدر رابو بجین اودی 1600 دا انتخابات دهات نکرم که وقت عراق یعنی بوچی وی گاوی پیشی و همی در سریا و همی ایرانیه وی سردمی پیشکتنش نیک ام طلبا وصایه بکن تو برده درست بد بله که کریم اگر خود نکت خیمرنشتن رو دا بله اگر براتی پیک و هجیان نبو براتی نف پیکاتین عراق دا نبو یعنی خلق هفولاتی دا خواه چه نگاه گازد هوکار دیتنات او سبب و اسباب تنده که براتی نبد پیک و هجیان نبد اکو دو قبیل کرن نبد چنه یعنی هوکار دینی نه هوکار طایفی نه هوکار چنه بله که کریم هوکار هر سرکی از گرد دم به خود انسانه و لازم جهنده تیب گهیتن که چوا او حق هنده های لجیانه که آرام دا بجید لازم کسی همبر خوشی وصا ببینیتن و خال هر دویجی بتایبه جی بداخ وازه بحث کم گله کیانات سیاسی لعراق تاتینا بارگاوی کرن به کارکترن دروه به دستمایت کرنن دروه کشیانه افکارت خو یا خود افتنا طایفی عراق بکنه میدان هفرکیان دنف برا خو اگر نه خلق چه دخوازه خلق چه دخوازه بو پاراسنا برجواندیانه بو پاراسنا برجواندیانه بریانه ها ما آماجه پنده وکر خینه هفولاتیه کی الناف ميثاق امم متحده جيات يا بحث كرن شلون بحث كري كو حقك مكفوله يعني نانشي بتن تو بي انسان نمنقوله نعقاره تايبه تو بي بازرگانيه بيبكي ياخذ سلطه و ابب ناحيه ما في مروفان باش اگر بحث السلطه بكين كاكريم سلطه هنديه كس كيانه كي سياسيه خد دقه دستوري
نهاتيا كو حق دتا كيانك السياسي السلطه طابو بكات بنافه خوفا چونكي اما تبينين كو ما في تسجيل كردنا هر تشتكي كو بجني طابو تشتكى كو منقول بت اف ميزه مقابله من يان خانيه سلطه منقوله سلطه حق خلقيه تخريب كري يعني شدت ايش مشاكل العراق حتى في قضيه او بتن هر لاينك لاين دي بمبيكرنا دستوري وبندن یاسایی تهمت بارد کرد یعنی دولت یاسا وصانا بینتن بونمونه وان یاسای بمپیکری بو هرما کورسانی وصانا بینتن بار نفتی دا کو مثلا هرما کورسان یاسای بمپیکری برو واجی مثلا دولت یاسا یا بجن حکومت عراق به پیشل کارا یاسایی زانتن یا دستوری زانتن یعنی چید بتن پرسیاره و بتن یعنی بو چی هر لاینک لاین دی تهمت بار بکتن که واتا اساسا یاسال کیویه و پارێزەر یاسایی کیڤەنە یعنی سڵتا قەزایی کیڤەیە ئەگەر چونکی چێناو بتن هەمی وەک یەک متهم بن یان نەش لە یاسایی بە چێت بتن هەمی کەسێک یعنی بۆ نمونە هەمی وەک یەک تاوانبار بن پێکردنا یاساییدا وڵای کا کەریم ئەگەر پڕای من بێت پشکا شێری حساسەتی بەر ئالیەن سیاسی لە بەغدا دەکەوێت ئەگەر هەرێما کوردستانێژی ئیخلال بە دستورە قوانینێ کردبێت ئەگەر ڕاستە ژی هەبێتن بس اگر ام مقارنه بکن گل بغدا بشکا شیری اشین بجم بتای بجی بر بکتله بناف دولت قانون دکافتن راستا کا کریم مثلا هر انسان بوچی کتله قانون مثلا پابند بون مالکی پابند به هالبجارتنا تاکید الوقت هندت که تو هالبجارتن تو وقت خدا بین کرن مثلا بدنگاه هات سر حکومی دنگ اینانه و الهیوی دی سال هالبجارتن بین کرن بوچی که هات بوچی حسابم فکریت دوی باریدا باشه که کریم اف سیارت جه خدایا ولی سحکه بند دستور عراق بحث چد کرد بله بحث ما فين سیاسی ما فين جواکی ما فين آبوری باشه هرما کردستان در بخه اوه حوالاتی لهرما کردستان وجی چی خیرک لبغدادیتنه او بوجه کوهنی ریتن ما في حوالاتیانه صبح اگر ننرجی نفط هی نفط هرما کردستان جی کریا شرط اگر ننرجی باشه 180 بوجه بله کا کریم لگور دستوری 180 بودجه وقت ماده 111 دستور عراق بجتن دهات سروشتی یا خود سامان سروشتی مال اموال همی خلکی دهات ابو خلکی باشه کا کریم ناوراستو باشور هر کسی که سحک سازین راگاندن گازده جهندید کرد یه چیتن بالا فرن F-16 و آلافن لشکرین هر پیشکفتی دکرد یعنی اصلا زانم عراق دقل دولتك روسيا يعني امريكا لحالة الشريدة ياخذ امن اللي اتكتنا ناف الشر الجهانية سيو مهاجرين يعني افهمي آلاف سربازي بوتشكا كريم بوتشي ناصر نبي ناسيق بو فمان خو كا كريم بله كا كريم ديار بو فمان خو اذا چا بيجي شعارات تشيبونا اوليتا تشيبونا رجيمات ديكتاتوريا العراق چونكي او كسي اللي خود ترست وجه السلطه خود ترست بيفيا اليه حزب خو بقرب كواتا مشين ديتنا تا مشين بيجين العراق برا سيستمكي ديكتاتوري تشتن تاكيد ذكاء كريم شروع كري شروع القانون دا اوا كتو غافا ايكي بو هر تشتكي بابي مثلا كسك دتاوانه كي كدرابط مثلا كيرا الجور ياساي تشاوا شروع كريا يعني او بوادر چنه كنت بزاني سيستم حكومي العراقي دست بكريا يعني شروع كريا وقت بيجي عربي برا ديكتاتوريات بله كا كريم امشين اعتماد لسر بند دستوري بكاي بله بند دستوري كو من آماجه بكري چه تايبت به هرما كردستان وجي و چه تايبت به وان حوالاتيان كل باشور ناوراست دجين چند کس روژه لعراق تینا کشتن چند سامان گشتی حوالاتیان که ماده 111 بحث کردن ماده 123 فقط کاکازا چید بد مثلا بول مونه کشتن پیروزی پیروری وهابت کا کریم کا کریم راسته و همین جهان ده همین ملاطان و تیروری هی بس مناجی آماجه پیکری وقتی تو تیل گل تیروری جی شرب که لازمه بجی اوه مدنی اوه عسکریه باشه تیرور ساله کشه 2 سال کشه اوه چند ساله همین روژه دسعکه هر مهد بریا نهاد گوتی تنظیم قاعده نوكا بوجه تخصيص كري والله باز قال حالات الشري قال داعش نظام مع
نظام يعني اف سيستم اف بله. تنظيمات ارهابيه پیدا بن العراق از بینم چا بيجي بخوكي حجتك بكار دينت كو بشت لسر سلطي بمنت ياخد او شت خلكي ببارزتن خو خلكي عراقي بيدي بهندي هي روشك عبوريا خوش بجيت وكيانا سياسياوي وحياتاوي باراستي بت يعني تشد خاصت للسلطي بس انا يعني تدوبار ده صلاة سياسية عم بيجي انت حاكم عراقي عراقي بريفات بن او ناهي لنكون بلاد بخاشي بجيتن يانجي دست تيروري او تاقوتي كريم مثلا كيف بجت السيد القومي خادمها ما ظني هر ملتكي خدمتكار ملتي بله لازم بله بجت السيد القومي خادمها لازمه اول سر سلطانه هو صوت بجهن كو او اف خلق رابو بتحويل كردنا دنگ خو بسيستم ديمقراطية مباشر بو غير مباشر بله الجوات نوينران وبرلمان پیدا بو لازمه فيري وروشنبريتي بتن كوريس رئيس جديد ثقايه بقرت بله بارت ما بره دوماهيه چن بو بس متيا سيك دو بسياريش بسيار مقالك دماي تو تي بورد اصلا هالبجارتن العراق بين كرن نا يمكن عفو تتوه باوری دایی هالبجارتن تسهي هيوا چار العراق بين انجام دان والله كريم حتى نها متبينين راستا ديتا كرين ياخذني تكرين اف برسكا كريدا بكوميسيون بس كوميسيون بله كوما اندامت خو يعني كوما اندامت كوميسيون رجبلي سروك كوميسيون دستش كاري وكشاي ودوي برئيس مالكي تلدوان خويا حفتيانه دا قود اگر كوميسيون بردوام بسر دستش كار وكشانه خو هالبجارتن ناين كرن تو في چاواد بيني يعني هولا جابو اوایش سيناريو كي سياسيه بو انجام ندانا هالبجارتنا كريم افاد ابخو برسفا خود دات كو كيانا سياسياوي نبنا في دولة قانونا چونكي كوميسيون مؤسسة كي سربخويا ناچبت او ماي تكرني بكات لكاروبار كوميسيونه كوميسيون هيئتك اداريه هي او شنو تصريح عند كاغازات شنو ناحيه قانوني و اگر كوميسيون اجنبي سرپرشتني هالبجارتن هم بكت ماده چاو هالبجارتن اين انجام دان يعني اگر كوميسيون دستش كاري بكيشاب كوات اكيد سرپرشتي هالبجارتن كت كريم ديارك واشتا چند روزه که ماین بو برای پروپاگاندا هالبجاردن بله ام دلیوی بین که مثلا او دست لکار وکشانه دوگرن یاخود اگر هاتو هالبجاردن جی بوی آوائه بيتا كرن كو او هيا اداري دست لكار وكشا از بينم اگر كوميسيون لخال بيزي و هالبجادنان بريفانبت نيتا كرن باشترت چونكي وي وقتي ماكينات تزويرات ديتا دست بكرن كوتا اگر هالبجارتن نين كرن اف حكومه يعني اف سيستم بيجن بريفا بردي هر بردوام بتن و اگر هالبجارتن هاتن كرن تو بايداي دەسەڵات بێت گوهۆڕین و تو باید تداول سلطه بێت کرن بس بکورتی ئەگەر جابامە بدی بله والله كريم از بینم کو بری نهاجی مناو بمجا پکری کو لیستا بناف دولت قانون نه سلطه قضایی ما دست خلیت نکت و نه سلطه یاسادانانه ما اف مؤسسه سربخو که دستوری هاتیه بحث کرن کمیسیونه اگر ما تکردنیجی خو اوید گوتینه ام گلک عمل بن پستوان داینه عمل بن زختی داینه الضغط كوميسيون لقى هر اساسي لبغداد كل ضغط ليت كات افا هرما كردستان بسياره ديجي ودغريكا كريم بسبكو كي التزام بالدستور فانا كوميسيار اماجه بندي فاكرين كو عمل بالبستوين سياسينا واصلا الديف قانون الدستوري لازم افكسن كفو وسربخوبت بله زور سپاس بو برئیس کاک آزاد عبدالحمید دوسکی پارێزەر کورد سلێمانیە پڕێکە هایڤێن دەستکردی میوانێ وێ هەفتەیەی بەرنامە بوو یاربی لازم ئەم هیڤیە بخوازین کو دەستور و ئەف وڵاتە بخۆڕاستی بێتن سپاس بۆ میێڤانداریەتە بینەرێ نژا بە ڤیەوای ژیام هاتن دوماهیە بەرنامە وێ هەفتەیە حتا پێشەنبیە داهاتی و گەلبوویەرێک دی هەمی لایەکە ویەزانێ مەزن سپێرین دەماڤمین خۆش